ikhona into eyenzakalile ukhipha uRonwen ususa ibhola lehamba liyohlala esiswini first touch yaNuno Santos ujersey number 10 ne yesifuba yadrebula umdlali ozommaka Walchester labuya ngapha yabo waphenduka Walchester yashweba indoda wahamba nalo Walpress nangerana ngapha uLeon wamnika uLeon wathi kulibambezela kodwa ulibambezela uyaphambili uma iyaphambili angazi noma ulibuyiselile yini ungene kwi 18 box eboxing uthe uma seboxini wakhipha $1 million pass le pass engekho la eSouth Africa cisho uyiphathe ngakubo ubheke ipala ngakubo la eduze kwakhe kune opponent ipass iya eceleni ngasemuva kwakhe lo uSantos wayifunda le move ukuthi waze kanjani ukuthi kuzophuma ipass kanje alandele ibhola azokora angazi well played yabona leya move ibe nje isuke esandleni sa goalkeeper ibhola ladlala abantu abayi2 and obani abantu abangayenza le yanto leya nje iyodwa leya ake sikhulume nje ngalesa simo lesiyana esiyi1 ngendlela abe assist yabona ukube usheshe wangena mhlambuleni yabantu bebezofa amagoli ngibonile mina ukuthi lele lika Lokhujana belingeke lisho lutho lika Matthew